Lanzado. Puro yung ibang camera, exit na pala kawawa. Wait lang natin siya. So, May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po ingke kayong talasuyo Justin Dizon. Areni na po, reng mga regula balita ngening Biyernes, August 11, 2023. San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sumaup king dredging ning Pampanga River agpangpuyan kang Governor Dennis Pineda. Apat na submersible pump lege king San Fernando Santo Tomas Minalintail Dike bang ipalwal ing metipon na danom. Water impounding area ampong agri-forest italakad kareng balang kampo ning militar agpang king Department of National Defense. Anam makolorom amag notaryo merakap king Angeles City. At saup-saup talakad kay Batning Albog Benefit Concert ning CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated miyang pang saup kareng delivery riders. Kabalen, mera kaplapureng anamataw king entrapment operation ning Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG king kayarapan na po ning Angeles City LTO District Office. Milyari po yung karela pong operasyon. Ngayon mo pong Biyernes, aon si po ning Agosto. Agpang po king IBP Pampanga, kolorum notary public laring may nga rakap ne. Gagamit la karon ng lagyo, dareng miyembro ning IBP lawyers, ang ganaret pang miyamo na biye. Bang I-explain po kay katamong masales at di nanda katamong tip makanano mabiktima kareng kolorum magnotaryo kaya betala po. Kaya katamong programa, Attorney Paul Maglalang at iya po ing head na ning Task Force of Fake Notaries and Committee on Unauthorized Practice of Law ning IBP Pampanga at tsuya naman po kaya katamong programa, Attorney Catherine Mesuelo, ing Vice President na po ning IBP Pampanga. Maya Pabengi po, attorneys, welcome kaya katamong programang Balen at Balita. Maya Pabengi po, Justin. Yan po, Attorney Paul, Attorney Kat, ne? Pakikwento po, makanano tamo miras ket ng senaryo na may nga tukal la po rin ng fake magnotaryo. Ako pinandin bayo tamo mag-on-air po, taga lang itang pipagnotaryo ko kanita. Fake yan naman, nanula po wari ng kaya kayong information na tatanggapan, dikil po kareti, attorneys. Month na ni July, bayo pa po ito madakal ta po ang balita na rin magari yung ita po bantangal po Monitor Highway. Ang po ay pagtingin mo kay King City, very nice ang ating mga at mga exchange na at verified na po na talagang ating pong tao ka rin kaya ang lugar ay ito na mag-offer la po rin tao na mag-notar lang komento. Pero ala naman po gang tarible na pipirma karetang dokumento kareta. So ita pong surveillance and verification may kalkya po karetang mag-organize tamo cooperation with CEG karetang entry yan. Opo. Attorney Kat, Attorney Paul, pututan tayo mo po sa aglin medyo magkasakit po mo po kayo ng audio at inyang problemang internet connectivity tamo. Balikan da kayo po potang bagyas at medyo mag-fluctuate yung internet connection tamo. Kaya pong aliwang balita, kabalen?
Basta tingin po yung topic, balikan tayo kasi makasawap po hindi kaya katamo kabalen. Muntatapa po kay ngalawang balita many kwaya kanong commitment Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kang San Miguel Corporation o SMC President Ramon Ang sumaw king dredging ning Pampanga River. Nga na pong DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino kanubayo ining makanining pamanyawog uling sinawok niya naman po ang king dredging dareng waterways king Metro Manila, partikular na po ining Pasig River. Ay ni po yung report. Metong kareng sangkan ot kararagling kinati ing danong kareng low-lying area ning Pampanga anyang milabas ing pamanuran pauli na ning abagat apesi kanana ning bagyong Egay at Falcon ing mababaw a level a Pampanga River. Iniexplika ng Governor Dennis Delta Pineda kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng merapat a situational briefing keng San Fernando anyang August 7. Tayo aabot sa ganito, silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon yan. Agpang kang Governor Pineda, sula keng kapanibalanan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, reng heavy equipment para keng dredging dapot lakano mame-maintain. Meron nga ho tayong dredger, hindi ho natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa isang linggo at 2 hours para nang nagpainit ng makina to mga to para patakbuhin. Okay, so If they have accomplishment, there must be a spoil site. That's another Okay, so ayusin natin yung dredger. What now? Bista man mi ka-commitment ne ing national government na isama sing pamangulkul ken Pampanga River, tekibalak ne kanung Governor Pineda ing urgency ning pisasabyan kaya makanyanyang nilawe saup king pilantropo at negosyante ay Ramon S. Ang, ing presidente ning San Miguel Corporation. Kaluguran ko pong Kapampangan, dakal salamat ng suportayo mo muna at mag-intindi. Talagang napuwag yun in province. We need the help of the national government and other private sector. Kasi dindam yun naman diyang presidente na-commit yearly na makanini sitwasyon. So, nung lawan niyo po, kaya sinadjust ko ka Mr. President, dahil papakontrata in the silting project in Mount of Pampanga River. It's better to purchase new equipment than sumawpya po yung provincial government king maintenance, especially king diesel na sumawpya po yung provincial government para maintain tane po yung pamag-diesel in the Mount of Pampanga River. Libre ne kanong ibyening SMC ing karelang dredging services. Target da kanong kulkulan ing porsyon ning Pampanga River king area na ning San Simon, Apalit, Masantul, Macabebe, hanggang king sepo ning ilog king Manila Bay. Ang mount natin is covered na Masantol, Macabebe, Ayun. to Apalit, to San Simon. Yan ang cover niya. Pamagmalino ng Governor Delta, kalupa ning lahar ing asahan rang makwa king dredging. Uling burak lakano reni, ibat king upstream ning Bulacan, amponing Nueva Ecija. So pagdating doon sa pinakababa niyan, dahil pinakamababang elevation yung mount ng Pampanga River natin, diyan naiipon lahat yung mga putik na yan. Hindi siya lahar na pwede natin pakinabangan na pwedeng gamitin sa ibang purpose. Ito yung putik pa Samantala, kinumpirma na namang DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino ing pamanyahop ning SMC Karela. Sa samas no mo kanureng mapilan na coordination king implementation na ning dredging, aminuna dang gewa ning SMC king National Capital Region kanita. So definitely, ang hihintayin natin, alam nila yung by bathymetric survey, yun ang mag-determine ng, yun ang i-recommend ng technical ko nila. Kami, kahit din kami, doon kami maasa sa bathymetric survey nila. So meron din silang technical working group to help in hand. They are equipped, technically equipped sila. Kasi ginagawa nila sa Pasig River, nagawa nila sa Manggahan Floodway, nagawa nila sa Tulyahan River, nagawa nila sa Manila. So yun ang effect nung hindi nagbaha ng gusto ang Manila.
Metong yakareng apat na major river system in Pampanga River, suking 260 kilometers dane na ning Nueva Ecija pababa Pampanga. Emo ini ing panaligan rang ma-rehabilitate nga na ning Unified Project Management Office o UPMO, Flood Control Management Cluster. Maragul mo naman kanong kasopan nung milwalas at madred siya naman ingaw san rang third river. Mumuna pundili na indanom eya lalwal mabilis papuntang Pampanga Bay. Reni pong ilog tamo, mumunan sabihan po inin third river, masukup ya po ingwid na yan. Masukup ya po. Kailangan niya pong ilwalas, bangkanita, at ilalam, idredge la, bangkanita, indano mamanibatan babo, lumuwal ya pong mabilis papunta king Pampanga Bay. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Ini po kabalen bang kanong makasaw pa mitigating ning epekto ning climate change. Manalakad kanong water impounding area ang pong agri-forest king balang kampo na po ning militar. Yan po yung sinabi ng DND o Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro king kaya pong pamamunta kini pong Camp O'Donnell king Tarlac. Ay po yung detalye ning balitang yan. Pakakutkut lareng tubo at direktang makatuglong kareng pitam ng gule king meto nga malating water impounding area keni king Pambato site ning Camp O'Donnell Kapas Tarlac. 8 hektarya ing mesabing reservist land. Ahaw sa muring hardin ng lunas. Matagal na proyektong ito kung saan 8 hectares ng military reservation ay ginamit ng ating mga kasundaluhan, of course in collaboration with the Tarlac Heritage Foundation, para taniman ng mga iba't ibang hardwood at bamboo, mga gulay, at dito rin riniraise natin yung mga livestock. Agpanggang Colonel Charlie Magne Batayola, the 3rd Chief of Staff ning Armor Division ning Philippine Army, pakinabangan de kanong masalese ing Gabon. Yung mga gulay na nakikita nyo, galing dito at na-harvest din dito, yan ay ipapamahagi natin sa community. Kaya may mga... Ing inisyatibang iti, partine ning Water is Life and Agri-Forest Project, balang kampo ning militar. Kaya king mera pa ta official launching niti anyang Huwebes August 10 tinago niya i-Secretary Gilbert Chodoro ning Department of National Defense. Kamag-anak na la namang Chodoro dinadonya Isabel Coangco Suntay at anak na Isa Coangco Suntay apamuntok ning Tarlac Heritage Foundation. Ito ay private partnership na for sustainability. Sinabi ko nga, sinabi rin ng ating Pangulo, Secretary Loizaga, na climate change and water actually are the biggest enemies of this country. No? Now, this is a resilience effort that should be replicated. Samantala, agpangkang Secretary Antonia Yulo Loizaga ning Department of Environment and Natural Resources o DNR, maulagang makyabela ring balang komunidad king reforestation efforts bang di ng solusyon ning albog. As you may know, 15 million hectares of forest land in our country, only 7 million of which are presently covered with forest cover. And here's where the initiatives such as this will be able to help us. Our target for this year is to reach possibly the first 1 million hectares of deforestation, and we know that this will contribute greatly to set an example to all our partners. And we thank the armed forces for being part of this project, and we will collaborate with you more in the future. Manwala ni Tarlac City Mayor Christy Angeles na maulagaing pamisahop ning gobyerno at ning private sector bang kanitang ni mitigating epekto ning climate change. Siguro now is the time because of the climate change. We have to tap all different NGOs para magkaroon ng awareness na kailangan talaga topic-based ayusin natin. Ano bang pwede natin ayusin, tulong-tulong tayo gawin natin to protect our city, to protect the province from climate change. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.
Kabalan keng oras iti balikan tala po di Attorney Kath Mesuelo, ing Vice President na po ning IBP Pampanga, ang po'y Attorney Paul Maglalang. Dikil po ketang pisasabihan tamo, deta pong fake notaries, nandin medyo may labugyang pamagayang audio. Pero kutang tala pa si Bayo, Attorney Kath, you were saying a while ago na may ka-surveillance na po karenin, anya pang previous months. And para po baluda, rin kaya katamong kabalan, nanula retang kumbaga retang modus agagawan da, patse bisa lang mamiktima, reni pong fake abag notaryo nga reni. Keta po nga niyang mag-surveillance ang pong verification, si bukan na pong magpanotaryong affidavit of loss, deed of absolute sale, din pong kaya katamo kaya deking CIDG. At may kapagpanotaryo na po, at diyang ala naman po talagang minarap karelang notaryo publiko. Kay ba't po kinonfirm tamo nung deta pong ginamit ng lagyo, retang abogado na makatatak lagyo, kareta pong documents penotaryo da, ang pong migpirma, kinonfirm tamo po nung DNI po abogado na talaga o kaya nung notary public na po talaga. At many po tamo pong certifications, many ba't po kay Forty King Angeles City na reta pong aliwa, elaman po abogado o kaya reta naman pong aliwa, ela po talaga notaryo publiko. Kenny King Angeles City. Opo. Attorney Paul, nandin na kutangkupin dening shop na o dening mga raid nga rin, dening Pintalandio. Atin na talagang opisina. At ding opisina da, katulid da usually ring government offices nung no ka rin mangailangan ng karelang serbisyo o ritang serbisyo ning legal notaryo, ritang legal offices harapin. Makanano da balo rin kaya katamong kabalen na yung pupuntalan da, legit iya, hanapin, o itang legitimate ya, legal ya, at iya kalupa da rin yung mambiktima ka rin yung kolorum. Simple mo, pero maligwang dealing senyalis na legit ya ing notary public o abogado, isto nga kayarap me ing abogado. Isto nga may kakayarap ing abogado nung yade papakit kita, kabud niya makapirma ing kaya dokumento. Palamang lamang, peki ita. Kalupa na nining metong mga arid, apatunayan ni itang gagamitan ng abogado, panatakda ka rin, pamirmada, metene, ay ning kayang lapida. 2004 pa metene, pero nandin magnotaryo ya pa. Gusto mo naman palitang balamok, nung kumbara ka rin botante, ting detang gagamitan dala relagyo da ring mete, makanyan mo naman po pala king legal profession attorneys. Ing burita mo nga balo kasi usually then kaya katamong kabalen mantun la rin no ka rin patsepa notaryo no ka rin waring mura ada. Then pong mamya serbisyong kolorum nga rin tsa magkano yung rate abibieda at dugtong ko na rin tsa magkano ya talaga itang tutong rate karetang legal karetang itang kami pakaro kadapin nung karin ka magpanotaryo. Actually, ing sisingilda, naman masyadong murang-mura 300 ya kaning sisingilda, kareng affidavit, kay bat 500 ya ing deed of sale din Although, ing IBP Pampanga, atin yung Phoenix na rates, daretang schedule of rates, karetang dapat babayaran king notaryo o kaya kareng acceptance fees, makanyan, all legal services, atin yung Phoenix ing IBP Pampanga, and other chapters in Pilipinas. Kasi mandato data ring chapters, all IBP chapters, para mag-fix lang schedule of rates of attorney's fees. Naman makaing mura ito si Singilda, pero na dapat. May walala po, din kaya katamong kasabi may walala po di Attorney Paul Maglalang. Pero itapin, kabalen, kabang panayin tayong magbalik, itapong sasabihan da, deni pong manyingil na kolorum magnotaryo ng kayo po 300, 500 at metong po kano ka rin dapat yung pakatandanan na patse po kayarap itang mismong abogado
na magpirma po karat kaya kayong dokumentos, sasabihan na po di Attorney Kat, ang po di Attorney Paul, kolorum ya po kanini, o dakaladakal, talagang eto to, ita pong karelang gagawang legal practice. At po tapos subukan talang kutnan pasibayo, balikan tala kasi burita mo rin nga balo, very important siya po yung ikabalen, lalo na kaning kakatamo nga magobran pati mag-apply kang obro, kating kaluluban na ating kang applyan na dokumento kang gobyerno, lisensya, etc. Ano man, karing aliwa, kailangan lang notaryo talaga. Burita nga balo kasi nung nano itang implication na nini. Dakal pa po balita kabalen. Ako po mama ko, magbalik ya po ing balen at balita. Magbalik po yung balen at balita, balikan tala po di Attorney Paul, ang po Attorney Kat, kaya betala pa rin po kaya ni kaya katamong pisasabihan, deta po koloro magnotaryo. At inyang kutangin kaya katamong kayabeng talasuyo, Paulo G. Santos, sana, Your Honor, no ka rin lang filming makapwesto, rening kolorum, no ka rin tala akit deni. Kita lang arap ang popang makapadurot king LTO Angeles. Pero kaya kalan kita lang arap. So talagang buring sabihan na Attorney Paul, malapit lang karening government offices na usually mangailangan kasi yatatandaanan ko, may kapagpanotaryo ko kanang may bating lisensya ko kasi po ang may bating lisensya mo, affidavit of law, sana kaya itang passport, anyang limbog, may kaya, makanya mo naman po. Attorney Kat, nano po yung implication nung sakaling metong kareng kaya katamong kabalen, may kapagpanotaryo ya unknowingly, nabalo, kareni pong kolorum kareni, nano po yung pwede nang maging problema in the near future? Opo. Itapin po yung sasabihin ko nandin, actually, laman po may kamura kanita kasi in totoo na itang dokumento ngayon, antiya mo pong notaryo kasi pekiyapin po itang makapirma, di ba? So, nung required ya po na makanotaryo dapat itang dokumentong ay kaya ba't pekiya po yung notaryo, antiya mo pong notaryo. So, ita pong proteksyon na bibigyan na po ng batas, patsa po yung metong dokumento, may notaryo ya, po lungob, iya po umepekto ketang dokumentong ay kalupa na mo po nung retang dokumento po na deed of sale, makanyan, na kailangan po maka-notaryo yan. Nung pong pekiya po yung notaryo, antiya mo pong notaryo. Nung ipresinta tayo po itang dokumentong ay taking korte, po mag-apply itang makakabit po kang kaya katamong rules king korte na ita pong dokumentong notaryo, antiya mong public document, at inya pong presumption of regularity, genuineness, ketang kayang pangapirma or execution. So, kaya po mag-apply itaking document na fake ya po ining notaryo. At nung may kakaso ya, itang deed of sale ita, as sabientana mo po, mura yamin itang notaryo na ng peking notaryo publiko. Pero itong may demanda ya po,
itang migpanotaryo nga ito. Mas maragulya po in gasto sana kaya tang atipid na. Times 1,000 times. At saka po, kita pong minta ketang fake notary, pota po expose niya po yung sarili na king kaso mo naman for falsification. Kasi po, yung magnotaryo, kita pong tutong notaryo, patutunganan na po potang ninotaryoan ng itang dokumentong ay na rening makapirma kini, minarapla po kaya at petutunganan da na itang dokumentong ay intindihan de po, pinirman de po, ela po may pilit, may takutan para mo pirman de ita. So ngeni po nung ika, metong kamo, makapirmaya pong tamping itang dokumento, panotaryo making peking magnotaryo. Kasi po yung tutong magnotaryo, po notaryo nito nung lalo po ring parties. So ngini po ating kan dokumento na may notaryo ya mo, although fake ya po yung notary, kabatlulto po ka rin, detang makapirma, minarap la po king magnotaryo, pero actually, ela po minarap. So, reta pong lagyo ka rin ang pong makapirma, po nga balo de po itang dokumentong ay pwede de pong kasuhan itang mintaking fake notary, kasi po, pepalwala na minarap la po king magnotaryo, pero naman po talaga minarap king magnotaryo. So, falsification na po ito. Opo. Attorney Kat, Attorney Paul, Denny, abanggit yun at ilang opisina, buring sabihan, mag-operate la, bala mo, papaltoda na legal in business, daw uling paka-opisina la pa, makanano la kayang manikwang permit, Denny, o atin la kayang business permit in the first place para mag-conduct itang karelang practice o itang karelang business sa makanyan, kareng arap na rin government offices. Kaya kalan karela, Justin, gagamitan dang front is insurance business. Ang popang kay photocopying and documentation. Potang kay kanita, sisingit de kuno ing notarial services. Although emilangan lalahatan de tang karin ating legitimate lawyers karin. If I'm not mistaken, kitang Arap na ning LTO, 2 to 3 lawyers kilala nila. Tinla talagang notarial commission. King gilid na naman ng LTO, atin mo namang mga makanita. Pero mas dakal la retang peki na makapadurot ka rin. Anya, ingagawin mi ngayon ni, ding makinabang kanini, ding public in general, detang papanotaryo, ang po pa rin kapatad ming abogado. Ding kapatad mi kayong profesyon, instead na retang peki, rin makinabang ka rin notarial fees, ding legitimate na abogado, ilang susoban mi kanini. Wapin attorney, masating yapin po yan. Uling balo ko, biro ing gewang pamanigaral da po ring abogado. Dakal ko kaluguran na elamato to, demo manayag katlumwal, patse po manigaral la pa, wanya lang pang manigaral la. Siguro panahuli na mo po, Attorney Paul, Attorney Kat, na ano po yung buri yung panabilin, karing kaya katamong kabalen, na ano yung dapat ng tandanan every time na mangailangan la pong notarial services o nano pang legal services, no karon la dapat munta na ano yung dapat danglawin. Para po elang mabibiktima ka rin pong kolorum nga rin. Para ka na po akong advice ko, no mangailangan la pong abogado, munta la po ka rin opisina da rin abogado, ka rin opisina da rin insurance services, po king lalamtete, kareng opisina da rin mag-Xerox. Dapat po kilala de, at least akayarap de, ing tutong abogado. Anta sigurado na po, amika protection la po, kareng-karelang dokumento, po masayang yung binayad da, kanupa na po nga sabi ng Attorney Kat, po magdelikado na mademanda na pwede ko pong makulong istong may demanda ako pong falsification. Lalong-lalo na po istong pekiya po ing notaryo publikong ginamit yun. So, munta kayo po, ketang tutong abogado, baling mamayad kayo pong bagya, pero po tating kayo pang kaluguran na tutong abogado na murang maningil, i-Attorney Kat, masyadong mura, pero reasonably ako, ing kayang sisingil. Kaya siguraduhan tayo po na tutuya po ing abogado pupuntalan tamo or notaryo publiko. Dakal naman po, Ken, at saka kita pong bagay nga ita, siguraduhan tamo pong magtipid tamo, tami pahamak. Nakasanting na po nita, Attorney Paul. Ikayo naman po, Attorney Kat, na ano po yung buryong panabilin ka rin kaya katamong kabalen?
Kalupanan naman po ning sinabi niya pong Attorney Paul, dayo tayo po king isip tamo, itang nungno ka rin tamo makamura. Kasi po itang pamamunta tamo ketang lehitimong notaryo publiko, para yan naman po king protection na. Okay, dakala salamat po kay kayong adwa, Attorney Paul Maglalang and Attorney Kat Mesuelo, kaya pong IBP Pampanga, dakal pong salamat, dakal kaya abalo, kaya rin pong binya yung tips, kaya kami bang miiwas mo naman, kaya rin pong mapambiktimang kolorom. Mimingat kayo po, sir and ma'am. Salamat po naman po kay CIDG Angeles and Regional Office kay Karelang Sao kay Katang. Yan po, kabalen, dimdamyo po, diyang kay katamong abogado, but kay IBP Pampanga, mimiyala pong pag nakakakatama ka ng miwas, kareta pong kolorum amag notaryo. Balitang sports ta naman po ini, matapos pong isagawa sa Asia, yung 1978 edition po ng FIBA Basketball World Cup, ay nagbakbakan naman yung mga qualifying teams sa bansang Colombia para po sa 9th edition ng torneo. Matindi ho yung naging showdown ng mga powerhouse teams at muli pong naiuwi ng Soviet Union ang kampyonato. Tinalo ho nila yung Estados Unidos. Narito pong report ni JM De Jesus. Mula Pinas, balik sa South America ang FIBA Basketball World Cup noong 1982. Idinaos ang bakbakan sa hardcourt sa bansang Colombia mula August 15 to 28. Makasaysayan din ang edisyon ng FIBA World Cup na ito dahil ito ang unang beses na sasali sa tournamento ang host nation. Dito ay kasama nila 12 iba pang mga teams. Gaya ng inaasahan, ang powerhouse team sa Soviet Union at Yugoslavia ay nanalo sa kanilang mga preliminary group ngunit ginulat ng Spain ang USA upang makuha ang unang pwesto sa Group A. Ang preliminary group second seeds na USA, Australia at Canada naman ay umabante rin sa final round. Bit-bit ang loss carry-over mula sa unang round, nakabangon ang United States sa semis at tinalo ang Yugoslavia sa score na 88-81. Lumiit din ang chance na ng Yugoslavia na i-defend ang kanilang titulo nang talunin rin sila ng Soviet Union sa score na 99-94. Pinatumba naman ng USA ang Soviet Union sa score na 99-93 sa penultimate day ng semis. Nagharap ang Yugoslavia at Spain para sa ikatlong pwesto at nanaigang reigning champ sa score na 119-117. Ito ay ka-anim na sunod na podium finish ng Yugoslavia at unang bronze finish. Nagharap naman ang USA at Soviet Union sa intense at dikit na finals match. Sa huli, nanaigang Soviet Union sa score na 95-94. Umiscore si Anatolij Mishkin ng 29 points para pamunuan ng mga Europeans, habang si Glenn Dr. Rivers naman ay umiscore ng 24 points para sa USA. Ito ay ikatlong world title ng Soviet Union matapos sa kanilang gold finish noong 1967 at 1974. Naiuwi naman ni Glenn Doc Rivers ang USA ang Most Valuable Player of the Season honors. Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games, but also a once-in-a-lifetime show. We have the chance to break the World Cup attendance record. Join me, Sarah Geronimo, The Don, and Ben and Ben. 8-25-23. Let's make history. Buy your tickets now. Samantala mga kabalen, ihanda ng inyong mga cheer at pakita ang inyong suporta para sa Gilas Pilipinas sa 19th edition ng FIBA Basketball World Cup dito sa Pinas. Get ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25.
Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News. O ini po, balitang basketball pa rin. Baluta naman po na metong po ka rin basketball fanatic sa kilala. Tamo, wala pong aliwan ng ulay Pampanga Governor Dennis Pineda. Coach siya pa po. Kining kaya katamong Pampanga Giant Lanterns na team ne, keng MPBL. Ang pangpukang of Governor Pineda, impong basketball partina ne, ning biering dakala Kapampangan. At asahan po kano na keng darat ang World Cup, mamiyalang suporta. Ren kaya katamong kabalen para keng Gilas, Pilipinas. Albentaya po ini. Parte na ng buhay ng marami mga Kapampangan ang paglalaro ng basketball. Sa eskwela man o sa kalsada, sa opisina o sa barangay, siguradong may inaabangan liga ang bawat isa. Mismong si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kilalang basketball fanatic. Siya rin ang head coach ng Pampanga Giant Lanterns sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Ang hili ni Governor Coach sa basketball, nagmula pa raw sa kanyang murang edad. Bata pa lang ako, elementary pa lang ako. Yung mga Kapampangan pagdating sa basketball, iba talaga. Kahit yung mga interbarangay lang, interpurok, talagang makita mo crowd, mga nanonood, mga kabataan na naglalaro. Ewan ko, parang bisyo to na hindi maalis sa Kapampangan yung basketball. Nandito na talaga. At ako, mapuprove ko yan dahil nasa elementary pa lang ako, nanonood na akong basketball, napapanood ko na yung mga players na to, mga kabataan that time. Na until now, kahit mga senior na yung iba, hilig pa rin nila yung basketball, nanonood pa rin at sila naman ang naghihikayat sa mga kabataan. Hindi rin daw maipagkakilala marami ng mga Kapampangan na gumawa at patuloy na gumagawa ng ingay sa collegiate at professional leagues. Gaya na lamang ng mga Gilas veterans na sina Jason Castro, Arwin Santos, Calvin Abueva, Japet Aguilar na hanggang ngayon ay nasa Team Pilipinas pa. Ilan lamang sila sa mga magpapatunay na iba ang passion ng ating mga kabalen sa hard court. Yung passion nila, no? Pangalawa, halos lahat ng barangay natin dito may basketball court. Halos yearly, hindi nawawalan ng liga. So yung mga kabataan natin, yung mga larong kalye, na-experience nila which doon tumitibay yung mga bata, yung mga larong kalye na yan. Dahil dyan, pisikalan ng laro eh. So siguro isang dahilan niya kung bakit marami tayong nadidevelop ng mga kabataan dito sa Pampanga. At dahil sa laki ng potensyal ng mga Kapampangan sa larangan ng basketball, patuloy daw ang provincial government ng Pampanga sa pagbibigay oportunidad para higit na mapaghusay pa ang kanilang mga laro. Start them young, ika nga ni Coach Gov. And then the program right now, pati as elementary meron tayo, as first year, second year, ini-start ko ngayon yung program, yung basic basketball, which is dribbling. So, bata pa lang ngayon, natututo na itong mga to. At age at 12, 13, nag-i-start na lahat yung mga bata. Para pagdating ng 18, 19, medyo hasana yung mga kabataan natin. Okay, go, right? Samantala, ngayon nalalapit na ang FIBA Basketball World Cup 2023 na gaganapin mismo dito sa Pinas. Isa raw si Governor Delta sa mga excited na mapanood muli ang Gilas Pilipinas. Alam nyo, minsan lang mangyari ang mga liga na yun na gagawin dito sa bansa natin. If I remember that time, tinalo natin noon Korea. Andun ako with the boss MVP that time, with Mayor Jun Tetangco. Sa MOA, I think, iba yung experience. Iba. Ang sabi ko nga, basketball yan, bilog ang bola. We never know kung sinong kondisyon on that day. Malay nyo, on that time, on that day, plus crowd, ang laking bagay ng crowd.
na nandun tayo susuporta, malay nyo, makamit natin itong panalo na to. Kaya naman inaanyayahan din ni Governor Delta ang ating mga kabalen na ipakita ang kanilang suporta sa Gilas Pilipinas. Sa lahat ng mga Kapampangan, kung if you have time, nood po kayo. Iba yung experience na lalaban ng bansa natin, makakalaban natin ibang bansa. Iba ho yung experience na yun. Plus, iba rin ho sa mga manlalaro natin mga Pilipino na makikita na full support tayo sa kanila. Makikipag-showdown ng ating national team sa bansang Dominican Republic at maglalaban din ng Angola at Italia sa double-header opening day sa Philippine Arena sa August 25, 2023. Maaaring bumusita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail na ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. JM De Jesus. Kabalen, kempong kaliwang balita, arestado lareng apat na drug suspect king buy-bust operation amika sa kem barangay Dalampang, Cabanatuan, Nueva Ecija. Anda pong Webis, August 10. Mera kapla pureti king karelang makeshift drug den. Kasabi, ning pangakompiska ning may git dinala na ₱1,000 talaga ning shabu. Makabili ka rin 5 pirasong heat seal transparent plastic sachet at pong timbang halos 15 gramo. Miyarap la po rin umidaluman lang kasong violation king Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po mama ko, magbalik ya po yung balen at balita para kay aliwapang pisasabihan, Kenny Labuad, Kapampangan.
Magbalik po ing balen at balita kabalen, apat pong submersible pump ing leged reng manangkulan o din pong lokal opisyalis kaya panimuna na pong Governor Dennis Pineda kaya pong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike bang ipaluwal po itang metipon adanum. Paralan po kanito ibang iwasan itang milyari niyang 2013 nung nukarin bebita siya po yung dike at limbog karing Mississippi pong balen kaya pong Santo Tomas, Minalin hanggang pong San Simon. Ayun po yung report. Mayakit king katas ning lebel ning danong king kilob ning San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Ing meging epekto na ning abaga tapesi kananda pareng misunod da bagyong Egay at Falcon. Bistaman minaldo na manibatin yang Lunes, August 7. Matas pa mo rin ning danom keti. Anya ba nga iwasan ng meging senaryo inyang 2013 nung nukarin mesira yung portion ng Tail Dike. Amig resultang albog kareng balening Minalin, Santo Tomas at San Fernando. Miglagay lang submersible pump king diki ba nga palwaling at suking 2.8 million cubic meters sa danom. Kaya ridang mig-inspeksyon at sibukan ding apat na turbine submersible water pump inyang Miyerkules. Apeni muna ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kaya bay Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Mayor Philip Nagit ng Minalin at Pampanga Mayor's League President Apalit Mayor Jun Titanco, inumpisan da na yung pamag-pump king danom. Agpangkang Santo Tomas Mayor John Sambo, personal na gamit no kanong Governor Pineda ring pump at peparam na lareti bang ipalwal ing danom diretso king Gugu River. Oling nung etamo po palwaling danumay ni, dagol na pong dagol, at eko naman po buring malyari pasibayo, itang milyari anyang 2012 and 2014 na may breach siya po ing kay katamong diki, may bita siya ing kay katamong diki, kay batlinwal ngan po ing danum, kay kilob na ning kay katamong diki, raragasa ne po, dinatang kay kaming Balen, Santo Tomas, San Fernando, Minalin, as far as Makabebe, na bigla pong dinatang raragasa ing danom oling pong dakalya laman ing kay katamong diking ay ni in terms of volume of water. Maragula kanong sawop ding pampareti, uling ing Santa Rita Minalin check gate ang makadikit kay Gugu River, ene kanong magsilbi pang apalwal ing danom kilob ning dike. Sabihan ko na pong because of climate change, because of the siltation, mas matas na po ngeni ing gabon at indanom na ning Gugu River kesa keng katamong Tail Dike. So, ene po pwedeng lumwal by natural flow ing danom na ning katamong Tail Dike through Santa Rita check gate. Ene po pwedeng lumwal kasi mas matas na po ing Gugu Dike. Nyapin po mig source out tamo kening by pumping na po na papalwalta na papunta king Gugu River, papunta na po Manila Bay. At inamino ng flood mitigation project tagyawaing lokal na kapanibalan ng Santo Tomas inyang 2017. Apin iniing may Sac River check gate ang makasaup bangating pilwala ning danom. Ongoing niya naman ng Santo Tomas check gate na alternatibong pilwala na pa ning danom king diki. Pero pauli da ring pump pagagamitan ngeni, mas mabilis kano ing pamag-drain king danom. Kita pong check gate mi karin king Santo Tomas Tail Dike, kita pong king may Sac River mi, ing danom bayo po miras king Manila Bay, kumbaga MacArthur Highway. Ne po, ngeni kanini, through our Gugu River at king katamong pamag-pump, maka-enlex ne po ing danom papuntang Manila Bay. Mas mabilis po mas mabilis po ing pamagluwal na ning katamong danom papunta Manila Bay. At so kanoking 50 cubic meters per second ingay igop at apapalwala danom ding apat na pump. Balaos mo naman kanuing maging operasyon kaniti. Pangaras king operation cost ing LGU ning Santo Tomas kanuing magpondo. Miglagay mo namang temporary bridge ing LGU bang midalan pamurin ding sa Ken King Dike. Agpangkang Mayor Sambo, mika katagon la pakano ding mayor sa apektado ning albug, kaya bay Governor Pineda bang pisabyan ding aliwa pang flood mitigation project at ing planong permanent pumping station king Tail Dike. Migpayabot mo namang pasasalamat ing alkalde kang Governor Pineda, pauli da ring water pump akiyang peparam. Samantala, masaya na namang belitang Sambo na 90% king Santo Tomas ingala ng albug. Maragula kanong saob king mabilis sa pamaghupa ning danom, ding maka-install of 41 water pumps king Balen. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.
Kabalen, makasadyaya kanong mitalakad Maragula Flood Control Project ing Department of Public Works and Highways o DPWH kani po keng Central Luzon keng daratang abanuang 2024. Kaya be po ka rin may sabing proyekto itang ausandang Pampanga River Floodway ang pong San Antonio Swamp ring dike presenta na po ng DPWH keng milabas sa Senate hearing on Committee on Public Works anya pong milabas sa Miyerkules August 9. Agpang po keng ahensya, maragulya kanong saupiti king problema king albog, kaya po Pampanga, ang po Bulacan. Makapalob yung disenyo na aking proyekto, ini po 60 kilometers and 40 meter wide floodway, ang mag-upisa king Bukana na ning San Antonio Swamp, at lumabas king 7 balen ning Pampanga. Apin po rin ding Arayat, Santa Ana, Mexico, Santo Tomas, Minalin, Macabebe ang pong Masantol. Migit kanong 40 balen, aking Pampanga pong Bulacan. Ing makinabang oras na mitalakad nala, reni pong flood control projects. Agpang pa kayong DPWH, mabawas siya kanong 21.3 billion pesos ing pinsala o danyos karing infrastruktura ang pong iyaliwang pasilidad. Kaya tipo king lugar. Mabawas mo rin kanong 92.8% ing pinsala king agrikultura kabang 76% naman kanoing milako king duration na ning pamagkati o bayo kumati ing albog. Ini pong Asian Development Bank o ADB ing mamiya pondo na mabot king mayigit 115 billion pesos. At umpisa na po ano yung DPWH ini king tuto king banwa target na naman pong ayari king 2029. Kaya ngaliwa namang balita, arestado ya po king Angeles City ing meto nga American National a suspect po king human trafficking. Agpang po king Angeles City Police Office o ACPO patong-patong ne kaso ing 46 sa suspect kay Robert Carlos Ramirez alias Kyle o Kalbo. Pauli na rin pong menor de edad na biktima na nadadala na king meto nga motel ken pong Barangay Malabanyas. Kapamilatan na po ning follow-up operation ng City Anti-Trafficking in Persons Task Group ang po ing City Intelligence Unit ng ACPO. Mera kapya po ing suspect alas 10 ning bengi niya pong Webis. Ken pong motel. Meto kalyang suspect ating kaya may nga duwang babae mikidad 15 ang pong 17 anyos. Kabang may katakas naman po yung bugaw ay alias John. Kwento na po na rin ding minor de edad na biktima. May abuso la. Dala kanuning suspect o kapalit kanu itang bayad. King kasalungsungan at tsuno po king kustodiya na ning Angeles City Social Welfare Development Office ding aduang biktima kabang delad o makayarapya king kasong violation o deluman ding kasong violation king Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang pong Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ini pong Amerikano. Samantala, metong pong simulation exercise nung ating active shooter inggewa na rin Angeles City Police. Anya naman pong Miyerkules ini, August 9. Meron patitiking Comelec Building ning City Hall Compound kay Barangay Pulong Maragul. Agpang po kay ACPO pa preparasyon niya ini kay paratang election period. Kabalen, magsilbiya pong santungan ding ating pusong makabalen ng CLTV 36 Foundation Incorporated. Kaya naman po meto nga benefit concert ing kakasaniti ngayon pong Sabado, August 4, kambe po yung City of San Fernando Social Welfare and Development Office at mialwa pang aguman mamiya pong SAW pa ining foundation karen pong delivery riders ami sakitan pauli na po ning pamanuran ang popong albog. Kabalan, kung biranda kayo po bukas alas 4 ning gatpanapon, hanggang pong alas 7 ning bengi para po kening Saup talakad kay Batning Albog Benefit Concert sinadya na po ning CLTV 36. Lagyo na po ning babilog ka CLTV 36 News and Current Affairs.
Ako po'y Justin Dizon, kaya kayong talasuyo, ating pusong makabalen.